kabaye noneho kabaye abakinnyi banjye bakinaga nk'abariye hockey bitarenzeho wagira ngo bariye isombe n'ubugari. Ibyo bakoreye mu kibuga sibyo nari nabatumye. Batangaga pase ugira ngo ni kwa Misokoroki, pase kwa Magufa, pase kwa Misokoroki. Ayo niyo magambo amwe y'umutoza wa Kiyovu Siporo nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya APR ibitego 2. Ati twaje twiteguye intsinzi. Iyi APR ejo bundi yatuvuye mu nzara, twendaga kuyica. Abafana ba Kiyovu bacitse ururondogoro, babatsinze babarusha. Ikipe yendaga kubamaramo umwuka yendaga kuwuheza. Abakunzi ba APR bo barimo baserebura, ati hama hamwe ejo bundi waraducitse, reka tuguhate. Abakinnyi ba APR bakinaga nka Barcelona cyangwa Arsenal, bakwitaga pasi 27-34, abakinnyi ba Kiyovu bakibura. Mu gihe abayobozi b'urucaca bo barebaga mu ndorerwamo, ati APR iradutsinze kandi dutsinze uturusha. Iyi ntabwo ari APR twakinye nayo, oya baduhinduriye. Ni gute twisanze aha hantu? Twisanze aha hantu gute? Ni ukuntu twisanze ikipe ya APR mu burakare bwinshi yari ifite idaheruka gutsinda, n'umujinya ikipe yari ifite umujinya ikipe ya Kiyovu yari imaze iminsi yarayibujije amanota 3. Nyuma yaho abafana b'ikipe ya APR bagiye bakwita akaboko ku kandi, avuga ati Kiyovu araducitse, ariko turagufite muri Peace Cup. Ni gute twisanze aha hantu? Abafana ba APR bo bari hejuru baserebura, ati reka tugukubite, reka tuguhane, reka tugukubite, reka tuguhe ibyawe. Ati n'undi munsi ntuzongeye kutumenyera. Ejo ndatuje amanota 3, none ubu ntayibona. Ni gute twisanze aha hantu? Menya niba ku munota wa 42 APR iterekamo igitego cyiza cyane. Icyo gihe Kiyovu yataye umutwe, barakomeza barataka, ariko abakinnyi ba APR. Ni gute twisanze aha hantu? Ni gute twisanze aha hantu? Ngo genda wowe mforo winze, icyo nkukundira uri umuntu w'umugabo. Icyo nkukundira unanyihera subscribe, ukankubita like, tukibera we maze nkiberaho neza. Nukurura umuntu w'umugabo. Nyera subscribe nirebe ko nakwirongera. Nukurura umuntu w'umugabo we, uzabyareho ngo nakobwa, uri umuntu w'umugabo. Murebere igitego cyiza cya APR yatsinze ikipe ya Kiyovu ibitego 2-0. Ni gute twisanze ahantu? Nyera Sabumani nanjye nirebe ko nakwibera. Aya ni amaco y'inda, ndabakunda. Eka nawe